naruo rutungu rumwe rutikiragia mwaki nikio nani ngere nyike ndingikiraria uyu wa guku kwa Muthingitv nikio nindira kunyita ugeni metha-ini ya Muthingitv mohoro maitu ithaa riri niguo ngikumenyithie nangi kana ngikumenyithie maria makianikite na makiyumirite ituri-ini itiganite guku bururi-ini wa Kenya umuthi akiri ni Jumamothi tariki 8 mwaka wa 2023 no Jumamothi theru iria turaikungwira kana thiguku ya Pasaka ngakihoka ati muthenya kuno igutwarithitie na njira njega ningi kwamukira ria kwa ni Mwangi wa Murugi ngikuririkania ati no kinyitanire nani na njira ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria gwa Facebook ni @Muthingitv nayo WhatsApp namba ni 0706847247 watu madumiriri yako ule ngwikorwo ngimiamukirana ne ngwikorwo ngigutambura oro haria uragitwirorera na riu ndirakienda tukenje na maria tugukuhariririe na ni ati aikari agaci guku ni kaunti ya Kiambu ni magitete guthuka gwa kana gwa thibitari ya Kihara na kuria maugite ati thirikari ya kaunti no ni tukite ya gutiganiria thibitari gukiri uguo aikari ani magikaire thirikari gukorwo ikihiuka gwika mituki kuona ati nginyanagia nda gutiri oro ndumwe na arigitani kuona aria mari kuo ni arutwo aria maraiko makakana maragithomera gutwika urigitani gukiri uguo ni makaire thirikari ya kaunti no gitongorio ni gavana wa Matangi gukorwo igika mituki kugacirithia ikiro cia thibitari kana kwaga uguo thibitari uyu ukihingwo kuona ati ona ndugikinyanĩria ikiro gukorwo ukiheana utungata wa ugima wa mwiri na ino ni riboti kira githuku wa mbere twambĩrĩrie thitima ni kote issue na tuna generator ni koro issue gutire dawa gloves ni kwenda mendagirio ona mathaita ma kwigitira mirimo gutire andu mathi na kuja mathina ni maingi maria tuonete thibitari-ini ino ira ndirari uko hwaini irahingirwo 5 nginya andu nukwira meragwo mathie kana andu marakana mutumia arakwirire habara igithondekwo nake ucio ararehwo mosari ni yuraga gutire thitima then aria ciana mwana ucio uratigirwo ni mutumia ucio aroka kuohewa kindu around 5 kwina nduma so the hospital is not operational aingiririe uyu ndari akorwo concerned na thibitari ino nikio muthenya umwe turatuke tumwire ati thibitari ino either umitue undu ungi no kana umithondeke maundu ni meri turenda either utue thibitari ino kirafu gituheage revenue thiini wa county itu kana utue thibitari ino mosari andu othe a Kiambu marehagwo guku uguo nugo turenda kana ukirehe dawa urauga mathibitari ni maraiya ukauga madagitari ni maraiya dawa na yet level 4 Kashie Kihara hospital is not functioning. So we are here to tell you that you have to talk with the administrators mba uturehere madagitari uturehere andu me ututhondekera thibitari itu is a very big hospital so kindly wa Matangi with your team come and do something in this hospital. Nimekuja hapa usiku mtoto ananiambia mama nasikia kichwa. Sasa nikasema hapa chemistry zimefungwa acha nikimbie hapa Osi wananiambia enda hatuna dawa enda ukuje Monday. Monday sasa huyo mgonjwa ataongoja Monday ugonjwa inaongojeanga ikabidi nirudi na nianza kuitisha majirani uko na banado uko na nini ni ndeto yake hakuona ati thibitari ta ucio no ikorwo ukihana uguo na tugukihoka ati thirikari ya kaunti ino ya Kiambu gukorwo ikinyukia makinya magirire itemi-ini ria gukorwo makigacirithia thibitari uyu na riu tugitigane na icio tukihiuke nginya kaunti ya Uasin Gishu na ni ati muingi uria uikaraga matura-ini matiganite guku ni kaunti ya Uasin Gishu ni makiamukirite uteithio wa kuhurana na thina wa ndutu na makiria uria ugithiite na mbere kuomera aikari a matura matiganite na une kurumena kana ni kumana kuri mutumia mbunge wa kaunti ino na speaker kana munini wa speaker bunge-ini ya gibũrũri Gladys Bush ria kiaria na andiki a mohoro hindi ya mihango ino augite makinyukitie makinya mauko makirigita aria magomeirwo na njira nene ni ndutu ici oro ndumwe na gukorwo makihura dawa mecini ya itemi-ini ria gukorwo makihurana
na thina uyu uria gwameire aikari kuona ati aingi ona matikoragwo makihota kwigurira thabuni undu uria unyihitie ikiro cia utheru makiria kuri aikari aya. Reke tukiamukira riboti iyo kuma kaunti ya Uasin Gishu. Kuja na madaktari, tumeweza kuwapatia dawa na pia kufanyia hiyo clean up na pia kuwapatia ile vitu wanaweza tumia, bidhaa wanazotumia kwa muda kuhakikisha hiyo infection imeisha. Kama sasa huyu mzee mwenye tumesaidia saa hizi ako nyuma yetu, alikuwa hata anatambaa akilima shamba yake kwa sababu ya kushindwa kusimama kwa sababu ya hiyo illness ya jiggers, lakini sasa tumeweza kufanya hiyo clean up. Nafikiri kuna 30 households wamekuwa identified, ma homestays 30 wenye wako na hiyo shida, na pia tumefanya fumigation kwa manyumba so that hata maneno ya shida ya umbu ama bed bugs zote tumeweza kufanyia usafi. Ugonjwa zaidi imekuja hapa kwa sababu ya umaskini. Vile mmesikia, kuna watu kupata hata sabuni ni ngumu, kupata hata chakula ni ngumu, inakuwa ni vigumu kwa hao kupata kitu ya kutumia. Saa zingine wanaenda kibarua mpaka late ndio akuje aone vile atakula, na akifika saa zingine hata kuoga inakuwa ni shida kwa sababu amechoka na amepata pesa kidogo, inabidi anunue pengine kaunga akule na hata kumbuka saa zingine kuoga, na the next day inatakana tena amke mapema aende. Sasa hiyo maskini ndiye imecontribute kwa hii shida yenye tuko nayo. Na tukihiuke ginya kuria kaunti ya Embu na ni ati borithi kaunti-ini ya Embu ni maragithana na ekwirwo anana aria magikoretwo makihahithia orodumwe na gutunya muingi indo ciao makiria mathaini ma utuku maturaini matiganite ta Manyata, Ciakago, orodumwe na Kiriti. Kuringana na kamanda wa borithi guku mwena uyu niwe David Kabena augite ati anana aya marakorirwo magitabania giko gia gutua kirabu kimwe na kuria maragikorirwo magithara thutha gugikorwo magitanirwo ni muingi. Gukiri uguo ni ugite ati ngari marakana marakihuthagira ngari muthemba wa probox kuria maretharia nayo no indi marakirega gukorwo makirugama thutha gukorwo makirugamio ni borithi a barabara-ini. Gukiri uguo ni ikitirite na kuri muingi gukorwo ugiteithaniria na riboti o yothe iria ingiteithiriria borithi gukorwo magiikia ngono ekwirwo aya. Na ino ni riboti kuma kaunti ya Embu. Wewe mbere Police Commander ya Embu. Usiku wa leo kama saa 10:20 ndio tuliletewa ripoti ya kwamba iko gari ambayo inazunguka na inafanya braking. Ndio officers wangu wakatokea pamoja na OCS na OCPD wote na DCI wakaweza kutafuta hiyo gari, na hiyo gari ndio hii ambaye imetuhangaisha katika kaunti hii yetu ya Embu. Imefanya wizi mara kadhaa, na kama ujuavyo ya kwamba siku za mwisho ni 40, jana ndio ilifika mwisho ya siku yake ya kupatikana. Hii gari ilikuwa imebeba pombe hii yote unaona, wali break bar kadhaa na wakaimba, lakini officers wangu walikuwa alert, walikuwa patrol na wakaweza kuinasa. Kwa hivyo ile mwito na mapeana ni kwamba hii gari ni kama mali ya serikali sasa, kwa sababu vile amefanya anajua yeye mwenyewe, na tutatafuta mwenyewe ya hii gari, kwamba mtu anatafuta mali yake halafu jioni anaacha mali anakuta ya kwamba hakuna. Na hiyo wizi ni kitu ambayo imeendelea Runyenjes huko Kiretire hata Ciakago. Tumekuwa tukitafutana na hii probox kwa sababu imeenea sana ya kwamba iko probox inabeba pombe. Na hiyo gari kama unaona haiko na rangi moja, kwa hivyo we are going to subject it kwa mambo kadhaa ambayo ya kisheria iko katika Kenya yetu. It's almost 120,000 roughly 120,000. And kama unaona hapa chini wako na vyombo ile wanatumianga ya kuvuja maduka na kuvuja hata hiyo mabaa. Kwa hivyo yote iko hapa, tuko na ushahidi ya kutosha. Hali ambapo inaonekana wacha nitajibu msusi sasa hivi tuone vile tutafanya. Yes sir. Lakini kazi nzuri. Thank you sir. Good job. Hapa sasa nimeongea na regional by the way. Yes sir. Na tugukihoka ati muingi ni ugikorwo kinyitanira na honge cia borithi itemi-ini ria gukorwo makihitana na ekwirwo acio. Na riu akira tukihiuka nginya kuria kaunti ya Elgeyo Marakwet ni ati atongoria a kidini orodo mwe na a kiuteti ni magikitie kana ni magikitie ritana kuri thirikari nene gukorwo ikametoki niguo gukorwo magitunyukithia itoi matharaita maria makoretwo makihuthira magoya guthararia orodo mwe na kwagagia muingi wa matura maya makiaria na muingi hindi ya kigomano gia thayo gitafanĩirio kaunti ya Elgeyo Marakwet itũra-inĩ rĩa Leyland.
matongoretio nĩ mũtumia mũmbunge wa kaunti ĩno nĩ makiugĩte atĩ aka nĩ magĩkomithĩtie na njĩra nene gĩko kĩrĩa gĩtabanĩrio kaunti-inĩ ya Pokot itũũra-inĩ rĩa Laminyo kũrĩa andũ 5 na kũigwo magĩtigwo makuĩte gũkĩrĩ ũguo mathingatĩte thirikari gũkuruhania mũingĩ wa matũũra maya itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩhũrana na indo ici nĩguo gũkorwo magĩcokereria thayũ matũũra-inĩ. Na ĩno nĩyo riboti ĩyo. Kivu cha sauti cha tuweze kupendana. Hakuna tofauti ya Mpokot na Marakwet. Mimi nikisimama hapa na Askofu Kipsoi, it is until we speak is when you can tell the difference of Pokot and Marakwet. Kwa sababu unaona Kipsoi ni mrefu kama mimi, ni mweusi kama mimi, kwa hivyo sisi ni wa jamii moja. Pokot wameoa Marakwet, Marakwet wameoa Pokot. We have testified na kusema ati Mpokot ndio aoe lazima aende aende kuiba ng'ombe. Ati Marakwet ndio aoe lazima aende kuiba. Mimi ningependa kusema another lasting solution ni kulegislate na kuclassify banditry as other criminal. Let us bring together all the leaders of all the ranks, from the governor even to the MCA, because the MCA wa hapa understands more of the security issue more than the governor, or more than the senator, more than the women rep, or even more than the MP, because they are the ones living in the border. So when we say issue to do with security ama tusema maneno ya security, ni mzuri tutangamane ama tuhakikishe kuwa we come together sisi wote. Na nĩ ikinyũkia rĩega rĩa gũkorwo andũ magĩkorwo makĩaranĩria itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩgacĩrithia thayũ, na tũgũkĩhoka atĩ ona mĩrũrũngano kana mĩũngũrũrio ĩrĩa ĩgĩtabanĩtio makĩria matũũra-inĩ macio nĩ gũkorwo ĩkĩgacĩrithio nĩguo gũkorwo makĩhĩtana na njangiri cia ũtoi. Na rĩu ndĩrakĩenda tũgĩtigane na icio tũkĩhiũke nginya kaunti ya Turkana, na nĩ atĩ gavana wa kaunti ĩno ya Turkana nĩwe Jeremia Lomorkai nĩ agĩthiĩte na mbere gũtĩtĩrithia atĩ we ndarĩ hĩndĩ arĩgĩtuĩka wa kũnyitanĩra mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩragĩthiĩ kana ĩragĩtabanagio gũkũ bũrũri-inĩ ĩgĩtongorio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Lomorkai augĩte atĩ mĩrũrũngano ĩno ndĩkĩrĩ na umithio ĩrakĩrehe no ĩndĩ no hathara ĩragĩtiga onjoria o ũndũ ũmwe na mũingĩ ũgĩtara kũrũmĩrĩra wanangi wa indo cia gũkĩrĩ ũguo, kana akĩaria arĩ taũni-inĩ ya Rũndwa kũrĩa aragĩcereire etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu kũrĩa arakorirwo akĩmatiga na ũteithio wa irio. Augĩte atĩ mĩrũrũngano ĩno ndĩkĩrĩ na umithio oro wothe, na kũrĩa augĩte atĩ ndagũkorwo akĩnyegenyio harĩ mũrũgamo wake wa gũkorwo akĩnyita mbaru thirikari itemi-inĩ rĩa gũkorwo ĩgĩkinyanĩria kana tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ. Na ĩno nĩyo riboti ĩyo. Kufanya kazi na Ruto sio makosa. Ruto sio shetani. Ruto ni Mkenya. Ruto alishinda kura yake, mimi nikashinda yangu, na Mungu ndiye alitupatia. Kwa nini tusifanye kazi pamoja? Lakini katika kaunti yangu sitapeleka watu wangu kugoma katika streets kuharibu biashara ya Waislamu ambao ndio wanasaidia hii kaunti, kuharibu biashara ya Wakikuyu wale wameishi na sisi hapa. Hii ushuru tunakula kwa hii kaunti inatoka kwao. Tukienda hii streets mwaka moja, kuna mwingine kule aliniambia ati kama ningekuwa governor kama wewe ningedeclare demos katika kaunti ya Turkana. Nyinyi mna support hiyo? Mna support hiyo? Ni demonstration hapa, nilete thugs wapore mali yenu na wapige wamama, wachape wazee, walete ile uchuki yao chini chini kugonga watu. Hiyo itakuwa sawa? Mimi siko hapo. Mimi shida ya Turkana ni mingi. Hata ukiweka kwa hii malori matrela yote inatokanga dauni, hutaweza kubeba. Mpaka tuvumilie, tufanye biashara, tulipe deni za watu, na watu wafanye biashara katika kaunti yetu. Na nitafanya kazi na Mheshimiwa Ruto bila mtu kunitisha. Na riboti hiyo kuma kaunti-inĩ ya Turkana nĩyo ĩragĩtũhe kanya tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini, no ĩndĩ ngĩkũririkania no gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na niĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria. Ndagĩkwĩragwo Facebook nĩ @Muthingitv, wagĩtũma ndũmĩrĩri yaku nĩguo ikorwo ngĩmĩamũkĩra ona arĩa makĩgeraga kawaru wagera akaunti-inĩ yakwa ya Facebook @Murugi Job.
gitoma ndumiriri yaku ni gwikorwo ngigutambura oro haria uragitwirorera no ndinjitikiria gikorwo ngiikirio ro hanini ugaikorwo githiora mitambo iyo ni amu ni maingi tugikuhaririria na ni turagicokereria namo. Mwanani Jesu tiko onofia agoka kuonofia no rikuira na nikio muini wikuraniro wa nyimbo cia kugoca Stanley Njoroge na uria uikaine ta Kamurigo aratunyita ugeni ukungwiri-ini wake wa miaka 25 uini-ini wake niguo ukungwiri wa Kigera. Kamurigo ni kameja kushomora tanake ni Jesu wangorire ndemogwele ni igongona ria mwanya na ria magegania na ria rigatabanio umuthi wa kiumia tariki 9 mweri uyu wa Muratho kanitha-ini wa ACK Bishop Kariuki Wangige kuma thaa 7 miaraho. Ni ugekinyia ugakenerera ruru wa kigoco kuma kuri aini ngurani aria makahumba igongona riri igongona riri rigatabanio imwe kwa imwe kugerera Muthingitv kihumo gia gutherema ni ukungwiri wa Kigera wa Stanley Njoroge Kamurigo. Niengwe kara dakwinera kungai kana nitoka kuganiwe na dokubani tikurai ashako itira mehaka na neu higangira chirane ashako mudongwe na kwaleria osho mudimekanie osho deshetwa ngoro Lengo kuona nikapa habe mote igoro. na nitugithiete na mbere na njira njega njitikiria ngikorwo ngikwamukira oro ringi niguo tugikorwo tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guku kwa Muthingitv mohoro maitu ithaa riri na ni ati ona thengia wa kugomerwo ni mathina ma kana ngurani ithurano cia kiama kia ODM no iragikorwo igithie na mbere guku ni kaunti-ini ya Kakamega na kuria amemba a kiama giki ni marakiiguithaniirie ati giti kia mwandiki mukaru gikorwo gigicoka kuri mũmbunge wa Rugari niwe Nabii Nabwera na kio giti kia muikariri giti giko kana kiragicokio kuri Governor Fernandes Baraza gukiri uguo amemba a kiama giki ni maragitwikira gucagura kamiti ya kuiguithaniria atongoria a kiama giki na kuria kana marakiendie aria marari utongoria-ini wa kiama giki korwo magithie na mbere na gutongoria. Reke tukorwo tukiamukira riboti iyo igi ithurano cia kiama kia ODM. Mheshimiwa Sita kamata hiyo. Wadhifa wa Secretary General wa chama Kakamega ulikuwa umeshikiliwa na Bwana Mitalo na sasa utarudishwa kwa yule ambaye alikuwa ameshikilia awali, Mheshimiwa mbunge wa Lugari Bwana Nabii Nabwera. Lakini wanachama wote wameelewana kwa kauli moja kwamba sasa mwenyekiti, wamepropose mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kakamega kuwa Mheshimiwa Fernandes Baraza. Wanachama wamenipa sasa ruhusa mbele ya Mheshimiwa Elsie Muhanda ambaye amekuwa katika huo mkutano kwamba nitafute njia mwafaka ya kuleta Mheshimiwa Elsie Muhanda na Mheshimiwa Gavana pamoja wafanye mazungumzo, wasuluhishe shida ambayo wako nayo katika chama, wanachama waendelee kufanya nao kazi. Tulisema kwamba baada ya kura
wale ambao wako katika hizo viti watarudishiwa hizo viti waendelee na nyadhifa zao. Nasema ya kwamba hii party ya ODM iko na structures. Hii party ya ODM iko na deputy chair. Deputy chair ni Radoli, anatoka Mumias East. Hatukuona ile haraka walikuwa nayo ya kumtaza baraza kuwa chair, na vile mnajua saa hii tuko na uhasama kwa chama. Saa hii mimi nimepata threats kwa maisha yangu. Tuliongea na Moffat tukamwambia ya kwamba tumalize hiyo maneno kwanza, na pia tukimaliza ndio tuende kwa watu wa board ndio tufanye uchaguzi. Lakini unajua watu wakipewa pesa wanakuwa na haraka, wakawa na haraka, na saa hii wameitisha ile uchaguzi na kudeclare Fernandez Baraza as a chairman mwenye sio halali. Na tukiume kaunti-ini ya Kakamega rĩu tũkĩhiũke nginya kũrĩa gĩcũa-inĩ, na nĩ atĩ gĩkundi kĩmwe gĩtakĩrĩ gĩa gĩthirikari nĩkĩambĩkĩte mĩhang'o ya gũkorwo igĩthomithia mũingĩ ũrĩa mangĩkorwo magĩthema na ũndũ ũmwe na kwĩheranĩra na thũgũrĩ ya andũ. Gĩkundi gĩkĩ kĩa Azad kĩhũrĩte kambĩ mwena ũyũ kana kĩhũrĩte kambĩ gũkũ gĩcũa-inĩ kuona atĩ nĩkuo thũgũrĩ ĩno ya andũ makĩria ĩkoretwo ĩkĩnyitithĩtio thĩng'a kana ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere makĩria. Gũkĩrĩ ũguo magĩthingatĩte mũingĩ ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩmahe mathomo kuona atĩ andũ aingĩ nĩ magĩkoretwo magĩkora haceke kũrũmĩrĩra thũgũrĩ ĩno na kũrĩa makoretwo makĩrĩrwo mawĩra, no nĩ magĩkinya mabũrũri-inĩ kũrĩa magĩtwarĩtwo mawĩra magĩkora ndetoti ũrĩa makĩrĩrwo. Gũkĩrĩ ũguo magĩthingatĩte andũ gũkorwo kana magĩkorwo magĩikara maitho kuona atĩ andũ aingĩ mahũthagĩra kanya gaka no hĩndĩ magĩkorwo magĩtabania biacara ĩno. Azad ni group, ni organization yenye inadili na victim wa human trafficking ambao wanawasaidia wanatoa outreaches, wana create awareness kwa community about human trafficking, na leo tumekutana hapa kufundisha watu about human trafficking Malindi. Okay, kitu ilitupush ni juu tuliona Malindi ni hotspot ya victims wa human trafficking, na si watu wote wenye wanajua meaning ya human trafficking. Wengine wanadhani human trafficking ni kuchukuliwa uende Dubai ama kutolewa viungo, but hawajui pia psychology unaweza kuwa umeaffectwa na human trafficking. So that's why tumeamua kuja Malindi na create awareness. Na jambo lingine juu Malindi ni mambo na na base na mambo na tourism. That's why tuliona tuje to create. So human trafficking comes in many forms. Today we'll talk about psychological trafficking, and we realize most of us are psychologically trafficked unknowingly. In different ways, where we work, where we live, where we spend our times, we find ourselves that people they traffic us psychologically and we're not aware. Vitu viwili vitatu ambavyo sikuwa nimefahamu, lakini leo Azadi has enlightened me, na nimeshukuru ile shirika kwa kuniwezesha kujua mambo tofauti ya human trafficking na definition zake, na nimeshukuru kwa hayo. Well, right of movement, I would say. Hiyo ndio sikuwa najua like it's my right being violated. Nilikuwa naona back in 2019 December until 2021 December, and I went through that in 2 years time. Na tũgũkĩhoka atĩ ona mũingĩ nĩ gũkorwo ũkĩhũrana na kũnyitanĩra na ikundi ta ici itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩteithĩrĩria kũhukia thũgũrĩ ya andũ. Na tũgĩtigane na riboti ĩyo tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ, na nĩ atĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩhũrana na thĩna wa maĩ o ũndũ ũmwe na ndũgamano cia ũtambia wa maĩ iria ikoretwo ikiumĩra matũũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ya Kilifi, thirikari ya kaunti ĩno gĩtongorio nĩ Gavana Gideon Mung'aro nĩ kĩambĩkĩte mĩhang'o ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩhũrana na thĩna ũyũ, na ũũ nĩ kũgerera ikundi itiganĩte gũkorwo kũrĩa makĩheanĩte tabarĩra itiganĩte cia wenji wa maĩ ma ndobori, itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩteithĩrĩria mũingĩ gũkũ gũkorwo ũkĩamũkĩra maĩ o ũndũ ũmwe na kũnyihia thĩna kana ndũgamano ya ũtambia wa maĩ na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩyumĩria mahinda kwa mahinda, kũrũmĩrĩra andũ amwe gũkorwo makiuga atĩ matiragĩkorwo magĩkinyĩrwo nĩ ũtungata wa maĩ. Na ĩno nĩyo riboti kuma kaunti ya Kilifi.
For Baricho, we have water but not adequate, because according to the studies we have up to 180 million liters that can be abstracted on daily basis. Currently we're able to do up to 110, so 110 is able to be abstracted from the well field presently. But even if we inject that volume into the system, we still have to develop other sources because the deficit is still big, and that's why once Moche comes on board, we will be able to really have the coverage. New project from Baricho to here Kakuyuni, that means the whole pressure of water to Malindi and Kilifi will change, because now you don't have one small line, one big line. This is bigger. Actually, it's a bigger line. It's an investment of 1.2 billion from Baricho up to where we are with the tank, isn't it? Yeah. Our target is to see if we can do a 5 million water tank in every sub-county. Done this work, then we also have to make sure we support for the water to reach the people who are targeted. We are funding them to the tune of almost 500 million for the 2 different projects. So that is largely what we do, and we shall continue working closely with the county government. People of Malindi to be given the first priority. As of now, right now, we know water has become a problem, and we experience some shortage of water. Some people go 3-4 days without water, which in my case I think it's very unfortunate. I've reached the 90% of this project. And now we are ensured the main protection works for all of the boreholes and for the riverbank is done. So now any flood coming, there's no interruption, and also there's no influence on all of the running of the boreholes. So now we are happy to say within this 1 year we have done such achievements. And kugene ati ruriri rwaka kana atongoria a ruriri rwakaya ni makiuritie thirikari kugerera ruhonge rwa museum ukorwo rugicokia indo cia unduire cia ruriri ruru gukiriguo kana matongoretio ni muikariri giti wa gikundi kia Malindi Cultural Association nikio Madka Emmanuel Munya augite ati thirikari ikoretwo irigiririe indo ici na kuria makoretwo makiamukira kana makimatha kigina na makiria mbeca maruriri rwa mijikenda na ruria rwirikana ukorwo rugikara kuria indo ici cikigitwo gukiriguo ni mendekithĩtie gukorwo makirihwo ni thirikari ya Ngeretha na iria ikorirwo gicokia indo ici kuri thirikari ya bũrũri wa Kenya, na ino nĩ riboti hiyo. Vigango ni symbol zetu za imani ambazo zilikuwako ziliibiwa zamani na watu na zikapelekwa nchi za nje huko kuuzwa, lakini hatimaye zikapatikana na sasa zinarudi. Kwa sasa hivi ziko hapo kwa National Museum, hapo Mombasa, nyingine ziko Kilifi, na zinangoja kuchukuliwa na wenyewe. Sisi kama wazee wa Gohu tuko tayari, tumejipanga kuweza kupokea hivyo vigango, kwa sababu hivyo vigango ni vyetu. Tumejitokeza na kusema kwamba wale wasomi ambao wameshikilia vile vigango waanze kufanya mipango ambayo itachukua zile ishara zetu za imani zirudi nyumbani. Watu wamepotea baada ya hivyo vigango kuibiwa. Kuna watu wamekufa baada ya hivyo vigango kuibiwa. Kuna watu wako na shida, wanawazimu mpaka leo baada ya hivyo vigango kuibiwa. Tukiomba kwa kigango kama hivi sasa ni direct kwa Mungu. Tunaamini hivyo. Sasa ikiwa huyo Mungu wangu ambaye nimemtegemea umemfungia, umenifanya aje? So ni maombi makubwa sana, tunaomba sana. Hayo mashauri yao ambao wako nayo yafanyike mapema ili watu wetu waweze kusaidika. Zingine labda ziko za Mombasa, Fort Jesus. Nyingine ziko Kilifi. Kitu ambacho tunataka hivi sasa, baada ya hiyo mambo yamekuja,
tunahitaji sana comprehension ambayo kwamba itatufanya kwamba wale ambao wanatabika kufikia sasa, wale ambao walikufa kwa sababu ya hiyo, wale ambao sasa hivi wamegonjeka hawawezi waniweze kusaidika, ama wale waliokufa kabisa familia zao ziweze kusaidika kulingana na hiyo vigango vyetu. Na riboti yo kuma kuri ruriri rwa Kaya niyo yagitwikira gaturumo ka maria twikumathira na tugigucokaniria metha-ini ya Muthingitv mohoro maitu ithari ringi gucokeria ngatho muno ni tondu yo agitikira kunyitanira nani na gwitwarana nani ndikiria ngikorwo ngithoma ndumiriri ci andu eri aria marakinjira makitwirorera kugerera mutambo wa Facebook. Ari mundu rakiuga aretwo Eliza Kimani wa Kandara akiuga watching from Kandara makiri na susu watu anathegio muno. Hari mundu ungi rakiuga aretwo Simon Neso Akims agakiuga baba dogo well represented. Thegio muno njitikiria ngikorwo ngithoma icio irugamirire nyingi iria ukindumirire kugerera nenda citu cia ukinyaniria ngagicokeria ngatho muno ngaikumbithiria miaraho miega oro ndumwe na mahinda mega makiria ni turigicemania na iria cikihanda thaa 2 cia hwaini uguo githie na mbere na kwirorera tabarira cia Muthingitv ni amu guku no kuo kihumo ya gutheremera. Ni ndikiri na undu ungi njitikiria ngikorwo ngikiumirwo hanini turigicemania cihanda thaa 2 ni iria kwa no Mwangi wa Murugi.